hati, Engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? I'm very well, thanks. All of you present today? Okay, good. Okay, before we start to study, let's pray first. Okay, now I want check your attendance list. I will call your name one by one and please answer me, okay? Almira, Altafunisa, Anissa. Okay, all of you present today, thank you for your coming to class, okay? Before we start to study, I want to give you some dance ya, to make you energetic. Banana dance. Pernah dengar banana dance? Enggak. You know what is banana? No. Apa itu banana? Pisang. Yang pertama, waktu banana, peel banana gitu ya. Kemudian slice banana. Pernah sekali, habis itu 2 kali. Berarti peel banana gitu ya. Kemudian slice banana. Ready? Ready? 3, 2, 1, go. Peel banana. Slice banana. Cut banana. Eat banana, eat banana, shake banana, shake. Give applause. Thank you. Ya, sit down please. Ya, gimana? Udah berkeringat? Udah semangat? Nggak ngantuk lagi? Good. Have you got breakfast today? Yes. What have you eat? Kalian bilang makannya telur goreng. Tahu cara goreng telur? Tahu. Apa yang diperlukan? What is we need if we want to make fried egg? Oil, and then egg, and then salt, and the utensil. What we need? Stove at the first, and then frying pan. Spatula. Did you remember our last lesson? Ingat pelajaran yang lalu? About label ya? Yeah, what is label? Information that we get from product, ya kan? Nah, jadi dari label kita tahu suatu informasi tentang sebuah produk. Okay? Today, we will continue our lesson about procedure text. Nah, apa itu procedure text? Salah satunya adalah seperti yang barusan, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat text procedure seperti ini, jadi we need the material, ya. We need the material and then we need the step. Jadi kalau dia teks prosedur itu, yang pertama sekali itu harus adalah bahan, kemudian step. Di pedoman di sini adalah teks ya, itu yang harus kalian ingat. Karena apa? Step pada prosedur teks itu harus runtut, berurut. Tidak boleh yang di pertama kita letakkan di ketiga, di kelima atau di terakhir, maka itu akan rusak, tidak jadi sebuah
produk yang dihasilkan atau misalnya sesuatu yang ingin kita buat ya. I will give you a paper. This is contain of a text about procedure text. But before I want you make a group. Yeah, I want you make a group. For the first group, I will call your name. Okay, listen to me. Cut Ulfia, Almira, Ashana, Hasya, Konia, Putri, Zakia. You are the first group. And then the second group, Shirley, Alta, Cut Nur. Jadi sebelum itu, mari kita lihat sekilas lagi. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Ya, this is the purpose of the procedure text. Apa tujuannya kira-kira? Yaitu kita tahu cara menganalisis ya. Yang kita analisis di situ adalah fungsi sosialnya, kemudian struktur teks dalam sebuah prosedur teks. Nah, seperti yang di sini. Nah, kemudian yang masuk ke dalam teks procedure itu ada dua. Yang pertama itu recipe. Kalau recipe itu berarti otomatis dia ke food or drink, ya kan? Cara memasak, cara membuat minuman itu disebut dengan recipe. Kemudian bisa juga dia yang satu lagi itu manual. Kalau di manual itu tidak ada gula, tidak ada susu, tidak ada yang seperti itu. Tapi dia wajib ada step. Contoh, bagaimana? Ya, find your friend. Cari terus kawannya. Cari kawan berdasarkan grup. Masih ingat? Okay, any problem? Yeah, okay. All of the participant is work, ya, jangan. Okay, student, have you finished? Yes. Okay. If you have finished, come in front and show your work to other. Ya, ditempelkan di depan. Kelompok mana yang udah siap? Which group? Okay. Come in front. Barnya dulu. And now, one person from one group come in front and explain about this text. Liquid, liquid, cream, dairy. Okay. Dark cooking chocolate, sugar, chocolate powder, egg, vanilla, Vanilla essence and chocolate powder. okay. And how many steps we need to make ice cream? Okay, 7 steps. Ya, what is your purpose? Apa tujuan dari teks yang di sini? Kamu tahu apa? Tujuan dari sebuah teks prosedur adalah kita tahu how to make chocolate ice cream. Nah, jadi itu adalah purpose of kelompok 1 ya, group 1. Okay, thank you. Shirley, what is your title? Apa tadi judulnya? Make a meatball. What is the materials you need? Sauce, bowl, plate, spoon, knife, stove, pen. Okay. And how many steps to make a meatball? 4 steps. What is the first? Yeah, what is your title? How to make fried banana. Give applause. Biar semangat, jangan tertidur. Sekarang kita lanjut dengan satu tugas lagi. Ya, akan dikasih nanti tugasnya di situ kalian susun langkah-langkah untuk membuat palm sugar cake. Nah,
Jadi silahkan dilanjut kerjaannya, disusun. Ada yang sudah siap? Ada. Langsung ditempel di samping ini. Dari kedua tugas di depan yang udah kalian kerjakan tadi, apakah sudah paham apa itu procedure text? Sudah. Apakah sudah tahu apa saja generic structure-nya? Sudah. Sudah tahu apa saja yang digunakan untuk kata kerjanya? Kata kerja keberapa? Sudah. And for the conclusion, let's see the whiteboard. Procedure text. Nah, apa kira-kira pengertiannya? Jadi inilah, what is procedure text? Kalau ada yang tanya apa itu procedure text, jadi procedure text is apa? The text that explain or help us how to make something. Nah, how to make or how to do. And then let's see the generic structure. Nah, setiap teks itu punya generic structure. Kemudian kita lihat lagi ke language feature-nya. Tenses apa yang digunakan? Ya. Kalau di sini katanya simple present tense, yaitu kata kerja ke-1. Kemudian lanjut lagi, coba diperhatikan. Ada di procedure text itu adalah imperatif. Apa arti imperatif? Ya, kalimat perintah. Ini ada adverbial of sequence. Apa itu? Itu masuk di language feature-nya, yaitu temporal conjunction. Kata penghubung. Kemudian yang terakhir ada adverb of time. Apa itu adverb of time? Kata keterangan waktu. Ini masuk ke noun or non group. Ini ada kata-kata benda yang digunakan. Jadi itu semua tentang procedure text materi kita pada hari ini. Is that clear? Yes. Is that clear? Yes. Okay, good. Okay, class, I think the time is up. That's all for today. Thank you for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.